Knjiga Proleće jednoglava književnika Mihajla Miše Kravceva jedno je od onih večnih dela za sve uzraste i za sva vremena, u rangu Egziperijevog Malog princa. Knjiga je objavljena i u prodaji je, a bit će predstavljena i na ovogodišnjem sajmu knjiga. Prvu sam knjigu napisao sa 19 godina za Novu godinu. Ne znam, onda sam se upogledao sam sliku iz Starog Zabanika, to sećam. I onda sam upao i za 24 sata sam i napisao. Da sam mnogo toga napravio u životu, kasnije vrlo uspešno, vrlo udobno živim. Mogu da kažem da bi sve što sam tada radio, sada uradio mnogo bolje, ali ovu knjigu ne bih napisao bolje. Proleće jednoglava knjiga je koja nosi još jedan skriveni naslov Misterija o ljubavi. Veličanstveni junak Lav Gordi, koji nam pripoveda o iskušenjima svog života, otkriva nam tajne onog najtananijeg i najmagličastijeg u svakom biću. Zato ova knjiga ima svoj drugi naslov koji se ukazuje tek po završetku priče kao zagonetka i odgonetka najsnažnijeg osjećanja prirode, osjećanja ljubavi. Naša pokojna koleginica novinarka Ines Meštrović u prošlog novembra mi smo sedeli kod mene, što mi ona priča želi da piše. Dok mi je ostalo vremena te večer, ja sam neko ček imam ja jednu knjigu napisanu i ona počela čita na glas i onda se negde rasplakala posle neke 2/3 i onda sam dobio vrlo sličnu reakciju od svih osoba i onda sam shvatio da je krajnje vreme da je ponovo štampa. Ljubav Gordog i njegove dražesne lepotice Malene pripada svetu čistote i jednostavnosti. U ovu uzvišenu, radosnu, a opet običnu priču upletene su i ljubav predaka, drugih bića, sunca i mesečine. Knjižara me nema ovog trenutka, čak i otišao, čak nije bilo dovoljno na toj promociji, to se zna već, ajde da ne pričamo o tome. Ja sam znao da će ta knjiga biti uspešna, ali jednostavno tako. I vi znate kad uradite nešto dobro ili kad ne uradite, zar ne? Onaj surovi deo života nad kojim smo začuđeni i koji vidimo kao kop koja se nemilosrdno obrušava, može zauvek da uništi biće, a može i da ga uzdigne snagom tog istog sve prožimajućeg osjećanja. Proleće jednoglava priča je koja ima mnogo niti, a svaka od njih plete se na potku dostojanstvenog i spontanog življenja.